Welcome to Amsterdam! You're missing out. Life change. It's really life-changing. So nice. Lalo ka na naman this week! Sobrang ganda. Yeah. Ik kan het eigenlijk niet. Wat op dit gelijk? Ja, ik zie twee daar. Yan, paakyat tayo sa castle. Yeah. Maybe after here? Wow. Die is ook prachtig, toch? Ik heb ook heel veel tegen gezien dan. Ganda. Nasa bandang garden po tayo ng castle. Hello titas, nakabalik na po kami dito sa town kung saan kami naka-check-in. And nakahanap kami ng indoor playground. So si Ro tsaka si Ana andun na. Sobrang ganda doon sa ano kanina sa castle, pero si Ana na bore na. So, pumunta kami dito para at least maka-enjoy naman niya ba. A few moments later.
yung hotel namin ngayon. Oh. The next day. Ana. Bye, titas. Ito yung aming accommodation. Sobrang hindi ko i-recommend to. Alis na kami dito. Punta na tayong Austria. By room. Malaki yung room pero kailangan siya ng maintenance. And then, grabe kung andito ka sa summer. Like ngayon. Good luck. Hindi ako nakatulog. Nakatulog ng 2 oras si Ana. Irritable. Nakapamaypay ako kay Ana hanggang mga alas 3:30 or alas 4. Kasi nga ang init. Kaya hindi kami masyado nakatulog ng maayos. But yeah, okay naman yung room. And malinis naman in fairness. Yung ano lang nila, yung mattress, kailangan nilang palitan, I think. Kailangan siya i-maintain, i-update. Kaya okay naman sana siya. Diba? Yung location, okay naman. So, alis na tayo. Punta na po kaming Austria. Madadrive na po kami. Ana, say bye-bye to the titas. Bye, titas. See you next time. See you next time. Bye. Hello, Austria. Ich gönn mir im Sommer eine kleine Auszeit bei einer Massage. Verspannte Muskeln lockern, Energie tanken und den Sommer so Innung der Fußpflege, Kosmetika. Und dieses Möbelstück, wie ist dieses Mal dran? Jede Möbel. Ausverkauft ist du. Ausverkauft bist du. Das Lagerrechnung muss erst angehen. Kassen und Bett und uns alle. Jetzt bei den 66 Österreichs größtes Räumungsverkaufsfinale. Auch viele Ausstellungsstücke, überschüssige Lagerwaren und Sonderposten. Preis. Spare mit Stil und shoppe mit Freude bei der Final Sale Week in den Designer Outlets Paare von Salzburg. Zu reduzierten Preisen, wie bei Karl Lagerfeld und viele mehr. Ana, 7 minutes. Mao, dai. Para yan sa ginoo, dai. Mabusog na mo yung problema sa pagkaon. Inalang ako sa balay. Man, mo na ni ang kuan ma, oh. Tindahan ni Tilibit. Tindahan niya, wala na isod. Tindahan. Uzo. Pordoy na. Kadaghan ani. Nya dito yung mga frozen oh na dito. Ang bugas. O bugas kay kumanggubat na may bugas. Hala, nay ko anti oh. Ang kuan. Ay oh, magpalit ko ani pud oh. Corn beef, beef loaf. Dai, ganang ka cornbread ako isa ka cornbread gikan sa Ay Pilipinas. sis, ayun na lang. Ay, para Dili man stock. ko ganahan na. Stock na na imuha. Di natag man to. Stock na na imo dire eh. Natag nimo. Dili bitaw ko hilig og cornbread sa Pilipinas. Hala, na ko'y kuan puti oh. Kaning pang kuan ba? Pang sushi. Sushi. Maki. Nakasuway, nakagbuhat-buhat yung inana te. Wow, di ko hiligan naman si Word. Kani mo kaon, kisa mo kaon. Maupod ako sa amuha, maupod. Ako ra po'y mukaon. Kung mo kaon si Word. Fita! Sa pa ni Fudgy Bar, awa na. Ari na lang ko mag-grocery. Makalipay po din, no? Kani may inani ba? Kaya ito mo, ito kong Asian store, te, malipay. Gugutay kay kanang ang mga produkto nga sa atuag, yun ba? Ang mataray kuan. Pero tagsara ko mo ito, te. Kanara mga once a month or once in 2 months. Dili mo ko pero may maambak diri. Nindot kay diriti. Uy, kay kanang, no, inani po.
Ice cream. Nangita pa siya sa lagubers dahil. Kung ba no? Ha? Nangita pa. Uy! Sorry! Unsa te? Nangita pa siya sa lagubers daw. Unsa na? Ay, ikaw ko ano, kung pila inyo. Mas kalami sa buko. Nila mo, nabungan na akong beans, pero last man. Daghang grapes, Kapag ha? pinakbit dahil. Oh, oy! Bauno na to ni Rita Domingo. Puhon. Ja, weet je wel. Beans. These are beans, no? Beans niya, eggplant. Daghan na natin, oy. Vind je mooi? Berries, maniti, no? Blueberry or raspberry? We are going to pick apples now. Ik heb ook een zwembad, zie je? Wow, that's nice. Er zit geen water. Daar mogen wij niet in. Wow, nice swimming pool. Sana all. Dus alleen die... Te, sana all. Maar dit is alleen... Deze zwembad is alleen die hier wonen. Ja. Anna, we have only this pool, we are poor. Oh, kadagang apple. Ja. Die mensen bij ons zijn. Kijk Anna, ze hebben een goede speeltuin hier als je wilt. Maka rennen de hele dag. Zo Kung smooth. ano, kung mo sa swimming pool sa Ashbak day kay kanang wapakukaan ha ba? Pear man lagi natin. Yan, dagang nangatagak na. Oh. May bayabas. Bitaw, no? Pear. Then apples there. Yan, ano. Ano ay po to? Bigyan si Anna da. Story handy. Oopsie. Like everything Can go. Maybe you find one nice one you can. Kasayang po doon oh. That's a lot. Alles goed, schatje? Ja, lingaw kayo siya, ti. Lingaw kayo siya. Huwag mo ko inanis among bukid. kijken welke goed zijn, die kun je eten. Tanan pakita ako mga palinindot kayo. No, I have enough. Oh. Day unsa inyong gabangan day apartment or hotel Sa asaman? sa Prague. No, pang nagpuyo sa inani, di ka puyo na. Nagpuyo po sa sakturang garden. Nagwis nga. Muna giingon ti nga ang tao dili gid pa kontento. Kapoy day ila kalo na po. Nice sa mga buwak. Olive ni eh. Nice kay kinasala yung swimming pool diri. Oh. Nasad sila ko auntie no daghan lagi mga chinilas mga bata. La blueberry or raspberry di. Tomatoes. No, ka nice ani eh. Wait, tarik diri. Province life. Ti wait, tarik diri. Kay kuya man sana mag-vlog kay. Hala, kadaghang utanon. Kani upo. Masa kita Tagalog sa upo, te? Patola? Di ay lahi man ang patula o puro man siguro day. Ya kani nang gyud oh. Hala, kadaghan. Uy, te. Kung hinog pa ni sila, sus. Di ko mawamingon magdako sa Netherlands. Wala ka da naman ka ani. Ha? Mandi kani o pwede naman ni. Tayo, basi mamatay na sa dante, wey. 1 week pa baya mi. Mawala madaot yun day. Ang daghan ng king bunga, oh. Hala, kadaghan. Ano iti, uy. Ni diri po ka magkuanti, kanang na mo ari diri nga, oh. Kanang tagpila ang kanang. Dili paari ko ina unahon ako harvest man. Maingon ko nga kung di pa ko ka-harvest kada bitang. Oh. Pa ko ako aday ba. Oh, bitaw po. Hala, ti, imong taong, oh. Pwede naman, oh. Pwede na bitang. Tanawa, ti. Napa dito ay, tura ay. Hulo. Hulo, kadaghan. Kanising kamas. Dili kung grabe na tayo daw. Hulo, kadaghan yung mga vegetables.
Lo, amazing kayo ang taong ti. Maglisod ba ako pangitag tao nga inanit eh. Lami sa tortahon dahil. O ka ng pang torta sa tua ba? Oh, yan akong cure, akong kalbasa ay kanil. Labo. Labo nga kalbasa. Kani kalbasa sa Pilipinas wala pa may bunga. Nagtanom ko aligri kay ti na wana nagbasol ko ti kay nagtanom ko og kanang pipino. Nagbasol ko ay kini katay og mga dito sa mo niya. Gamay ba kay among garden? Cute eh. Hubas na dira. Wala na dagan pa kaya yahunon de grabe day mao ginayon sobrang dakong garden ba. Ay, makahappy inani ti eh. Pero mo lagi dako siyang trabahoon ba? Oo nya, ningon na lang sa una day maglisod kog adjust ba nga. Para nako puro sugaw.